بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم على عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه، واعلموا أن الصلاة معناها الدعاء، وهي عبادة تحوي أقوالا وأفعالا مخصوصة، تفتتح بالتكبير لله تعالى وتختتم بالتسليم. وينبغي على المسلم أن يعلم أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج 50، ثم أنقصت حتى جعلت 5. فقد ثبت عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي عز وجل فوضع سترها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي عز وجل فقال: هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي. ورجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي عز وجل. أرى خطبة ميدان إما يوتا في همغول نيدو جولde كالإسلام، hettugol ndeɗo julde kalislam. ara yettoje ɗen fof tabitani allahu subhanahu wa taala o neminɗo e dow jiyaɓe makko ɓen kala nemaji ɗi ɓe jogii, hay hunde ko ɓe jonni hoore maɓɓe ala ko Allah jonni ɓe. allahu tabaraka wa taala wi: wama bikum min ni'matin fa min Allah. kala ko woni ka mum e nemaji koko Allah immori, seede muɗum ala heɓeteɗo arda e jawdi. ɗum no holli ko si neɗɗo on ari Allah seega ka bawɗe muɗum okkoram. ɗum no ara ɗen yetta Allah. yettoje ɗen fof tabitani Allah o neminɗo jiyaɓe makko ɓen. woɓɓe o neminiri ɓe gandal, woɓɓe o neminiri ɓe laamu, woɓɓe o neminiri ɓe jawdi, woɓɓe o neminiri ɓe cellal, woɓɓe o neminiri ɓe hettare. kala ko wonɗen e muɗum e nema ko immorde ko Allah subhanahu wa taala. hara mino seedi to ala reweteɗo e gonga dewal ngal nafa rewɗo on si wona kanko Allah subhanahu wa taala. kanko tun alamo o kafi e dewal ngal. seedi ti jiyaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni nelaɗo meɗen, ko kanko woni ñentinirgal men. on ɗon noon ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. jiyaɓe Allah tedduɓe, o wi huɗe Allah subhanahu wa taala rewen mo hulen Allah subhanahu wa taala ɗum ɓanga ka rewgol mo. arana wolugol tun ka kundule hiɗen hula Allah tawa batte muɗum ala ka yaasi. en yiyatake hiɗen waɗa ɗi o yamiri ɗin, en yiyatake hiɗen woɗo ɗi o haɗi ɗi. ɗum haray kulol Allah ngol ɗon kaka hunduko, haray ko ɗum wonno kulol Allah naafigi ɓen kadi nafanoɓe hay hunde. o wi anden ndeɗo julde ko woni mana mayre, ko woni siro mayre ko du'a. ko woni julde ko du'a. ko ɗum waɗi alaka neɗɗo ɓuri ɓattade Allah ha hewti ka nder julde. julde nden ko du'a. seede muɗum Allah subhanahu wa taala o wi no nelaɗo si tawi ittoɓe zakka ɓen addi ɓe jonnima, o wi fa salli alayhim yani ko fado lahum. si wiyama nelaɗo juule maɓɓe ko yo du'anoɓe. ɗum hollata en du'a on yani julde nden ko du'a, ko ɗum woni firo mum. du'a ko ɗum woni julde ko ɗum woni du'a. so wiyama yafiru konngol as-sala ka arab wayla ɗum e fira ɗum e konngol goo ko wiyata as-salatu ad-du'a.
ko wiyete julde ko du'a ka natuɗa e mayre ko du'a waɗi noon ko inde Allah wonɗa e jamtade mawninamo subbihinoɗamo sa feƴƴiɗo jangga alqur'an ko ɗum ɓuuri mawde ko Allah jantorte ko Allah tororte waɗa ruku waɗa sujud ɗum ɗo fof ko hollugol Allah ɗa yankinanimoɗa torademo ha jalta e julde nden ko ɗum woni du'a hoɗo waɗi ala hay nokku ka neɗɗo ɓuuri ɓattade Allah ha hewti ka julde nden fof kadi ala kawti ɓuuri ɓattade Allah ha hewti ka sujji ɗon urusinaɗo maki ka sujji ɗon ɗon ɗuɗɗine du'a harayno tañƴina ka jaabirane ɗon wanno ala ka neɗɗo ɓaɗi Allah ɓuuri ka o ƴetti tinde makko nden o ruki ɗon ka leydi o holli ko Allah woni towɗon ko kanko woni joltuɗon ɗum waɗi sonti sujji ɗon nelaɗo maki on tigi wi subhana rabbiyal a'la a holli ko Allah woni wonɗo dow on ɗon o senike o laaɓi a ƴirritike ɗon ko a woni jiyaɗo jasuɗon ko ɗum waɗi rukuɗa tinde mane ka leydi yeeso makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala haray ko woni mana julde ko du'a julde nden noon ko dewal mooɓungal konnguɗi e golleji hertiɗi mana ko ka julde tun ɗin ɗon waɗete no ɗi waɗirte ka julde noon no hertani julde nden pet ka natuɗa ka julde ko ɗum ɗo koye koko wowlete e ko waɗirte tereji ɗi ko aqwalan wa af'alan ko konnguɗi e golleji hertiɗi ɗin ɗon no udditire habbirago gon ka wiwɗa Allahu akbar haray a wi ɗon ko Allahu ɓuri mawnude yani kala ko jokkete ko ɗum waɗi ɓeyni haray ko ya ittu ɓernde ma ndey itta kala ko jokkunoɗa e fiiji addayankoji fewtita e Allah sabu a ɓirtika ko Allahu ɓuri mawnude on alif ɗo wiyete alifu tafdil ko alifu hollowo ko kañum ɓuri kaari Iblis hande o farno wiide ko kanko ɓuri baaɓe men Adama o wino ana hayru min nokkugo yani so a faala wiide ko min ɓuri ko wiyata ana afdal min ɓuri moƴƴude a faala wiide ko min ɓuri jande ko wiyata ana akbar ana a'zam on alif ɗon ko alif tafdil wiyete ko ɗum waɗi hadi aray ka kabbirali foti ko ka nder julde maka ka noddinano maka darnano ko yen reeno watta en sansu on alif ɗon watten harfere goo wakubar labaka ɗon few haray a bonni ɗon ko bonnete ko molana on alif ɗon o ala lonto Allahu akbar hara wi ko Allahu ɓuri mawnude sa sansi nden harfere ɗon watti harfere goo hay fuy ko wawi lontade on alif ɗon ala ko on alif ɗon wiyete alif tafdil haray julde nden ko nde udditirte ko habbirango nde gayni tore salminango ko habbirɗa holli a naate julde nden ko wonɗa wadde fof koye accit ako hollata yerte julde nden ko sa salmini hino hanani julɗo nde o andata wonde nde ɗo julde nde farlama e jemma mo nelaɗo royrano on mo ɓe naɓirano jemma ɓe itta Makka ɓe naɓa Baytul Maqdis ɓe itta ɗon e bawɗe Allah e kattande makko ɓe ƴewna ka kammuli ha ɓe feƴƴi kammuli ɗi jeɗɗiɗon ɓe ha ɓe yetti ka sidratil muntaha Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri ɓe ndeɗo julde ko ɗum ɓe wi mo yawike ndeɗo julde haray o mara geɓal fof kal islam sabu ala ko Allah teddini nelaɗo meɗen o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha yetti ndeɗo julde sabuna ɗiya falillaji heddiɗi fof Allah subhanahu wa ta'ala o jonno Jibril o wi yaw yettina e nelaɗo Muhammad mi farli e maɓɓe zakka mi farli e maɓɓe korka mi farli e maɓɓe hajj mi farli e maɓɓe ɗum e ɗum e ɗum e ɗum ha farillaji ɗin fof lanni ko Jibril addi ɗi amma julde nde nde Allah faalande farlude Allahu nelan nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam imminani mo mbaɗɗa teeri wiyeteni Burak o waɗɗi ɗum o yehi ha o hewtoyi ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah teddiniri mo jonnugol mo ndeɗo julde ɗum ko hollugol ahammiyatu salat fittugol ndeɗo julde komi jonni goɗɗo waɗe saku poore mini o naɓani ka ma e komi nelanma ka an mi tolluma mi waɗoy ɗum ka lafa mi jonnuma no serti haray teddungal ngal no serti awa ko Allah subhanahu wa ta'ala nelan nelaɗo meɗon ko ɗum wiyeteɗo laylatul isra wal miraj ha o hewtoyi ka asamawuji ko toon Allah farli nde julde jonnimo nde farla julɗe 50 nde ɗuyta noon ha heddi julɗe 5 ko ɗum waɗi tabiti e fillaye Anas bin Malik o wi wondema Allah subhanahu wa ta'ala
wonnelaaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam nde ɗo julɗe Allah farlinde e ɗe ɗo mofte julɗe 50 fewndo ɓe ƴewnoya ka asama ko ɓe artata e asamawji ɗin fof ko ɓe rewayno ɓe yaha ɓe tawno annabaaɓe asamaw kala ɓe tawno annabi Musa ka asamaw jeegamo ɓe arti haa ɗo ɓe wi'i Musa landiɓe ko honɗum Allah farloy e ma sabu annabi Musa no anndi Allah nelanta goɗɗo ittamo ka leydi naɓamo haa ka kammu o ronka mo yamiroyde goɗɗum ko wondi en teddungal o wi ko honɗum Allah farloy e mofte ma ɗe nelaaɗo maaki Allah farloy e mofte an ɗe julɗe 50 annabi Musa wi yiltito ka Allah toroɗamo yo ɗuytane sabu min mi yanngodi e yimɓe miɗo anndi ɓe tenata ɓe gaynata dewal ɗuɗungal ngal yo wiya yo Allah ɗuytane nelaaɗo yiltiti tori Allah ɗuytan mo Allah ɗuyti feccere julde nden ni adde oɗo riwaya ɓe maaki mi arti haa ka annabi Musa o landimi mi inni Allah ɗuytanoyiɗan feccere o wi yiltito haa jooni mofte maɗe gaynata ɗum ɗon toroɗa Allah yo ɗuytan faraja'tu rabbi o wi nelaaɗo maaki ruttimi ka joomi an fa qal hiya 50 Allah subhanahu wa ta'ala wi mi waɗanima ɗe jooni 5 wa hiya 50 kono baraji majji on no fota e julɗe 50 ɗon hiya 50 wa hiya 50 julɗe ɗen ko ɗe 5 kono baraji majje on mi waɗanayi on wa juuluɗo julɗe ɗen 50 ɗen falluno arannon ɗen la yubaddalu qawlu ladayya allahu tabaraka wa taala dari wonde konngol wattitataake ka makko so lanni yamirde haray ko ɗum ɗon faraja'tu ila Musa nelaaɗo maake ruttimi kadi haa ka Musa mi yetimo Allah waɗanoyilan ɗe jooni julɗe 5 haa jooni Musa wi nelaaɗo raaji e rabbaka haa jooni yiltito ka joomma yo ɗuytane mofte ma ɗe gaynoyta fa qultu kad istahiyaytu mi rabbi nelaaɗo maaki min mi hersi Allah joomi an jooni a tori ke goɗɗo nde wotte a tori ke mo ɗiɗi a tori ke mo tati woni ya yilto ɗon kadi haray jooni a hersi nelaaɗo maaki mi hersi yiltita gongol ko noon ne nde wonno yimɓe goo no sali hay si ko julde wotere farlano no yiruɗen hannde yimɓe ɓen ka zaman ɗo hay nden ɗon fuutortonoɓe ɓe ronkayno nde julde sabu no woodi ɓe alaa tuggude e leydi few hara ko heɓaaɓe e galleeji julɓe jeena maɓɓe ko julɓe baabe maɓɓe ko julɓe ɓeygure maɓɓe ka baŋnge yumma maɓɓe ka ben maɓɓe fof ko julɓe ka dewole ka goro ɓe jooɗoo ɗo wona lewru wona hitaande hara ɓe yarata e julil en no woda ɗum ɗo goo holli ko annabi Musa maakuno kon no wondi e batte sinaa ɗum julɗe 5 e ndeer ñallal wata ɗum ɗon teddu e ma ibadallah ina man yuhafidu ala salati fa huwa ala khairin azim o wi anden kala reeniiɗo e ɗeɗo julɗe o tottiɗe no ɗe haana tottirede noon o tottiɗe ka waktu majje wanno julde nen no tawiri nde farla no koye waktuuji kadi nde farla na tawi faalaɗa o juula tawi faalaɗa o acca aynataake ya mooɓinirɗe ɗe fof juula bimbi aynataake ya mooɓinirɗe fof juula ñalorma a yamiraka mooɓinirgol ɗe fof jemma renndina la inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta julde nden nde laati gewre gonɗi ɓe Allah ɓen ko farlande farla e nder waktuuji ko mande juule ɗin ɗo waktuuji wa tarikuha fi jahimin muqim accuɗo julde yo anndu fewno ɗon himo e nder yiite jahannam ko si allahu yaltinimo ɗon kono so maayi fewno ɗon haray ko o jeyaɗo e malsige teɓɓen wan noon nelaaɗo maaki golleeji jiɓɓe jiyaɓɓen fof ko attoyte ndaroyeede ñannde darngal ko ndeɗo julde golleeji ɗin fof ko attete ndaroyeede ko ndeɗo julde ko si nden ɗon selli ndaare noon si korka selluno ndaare noon si hajju selluno si zakka selluno si tawi nden ɗon sellaali haray goɗɗum ngo alaa ka ndaareede waɗi noon ko kayre woni hoore dewe ɗen ibnul qayyim o janti rahimahullahu taala anna tarika salati yuhsharu maa masilihi fi saddi wal imtina faman shagalathu ri'asatuhu an salati hushira maa firaun ومن شغلته وزارته ووظيفته حشر مع هامان ومن شغلته تجارته وماله أي عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف وتارك الصلاة كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ابن القيم الجوزية وجنتي وند أكل جلدن وإمنتي نويته wondude e nandoɓe makko ɓen ñande dargal par ce que kala ka wonɗa ka adna ɗo haray nandoɓe ma feƴƴino
kala ka goɗɗo wawi wonde kadna ɗo haray nanɗoɓe makko feƴƴino o wi noon accuɗo julde koye suguɓe makko ɓen o immintinoyte yawmal qiyama wo kala tawnoɗo ko laamu ngun hooreyagal makko ngal sakkinomo ha o ronki juulude kanko ɓay ko président mo kippiti laamu makko ngun ha o ronki juuluɗe ɗeɗo julɗe ɗe Allah farlimo haray ko on ɗon e firawna immodoyta sabu firawna kañum kadi saliɗo juulante Allah sali irritade Allah kala tawɗo ko ministriyagal mum ngal ma ko fonction mum ka woni gollude wo e nder fonction jiɗi ko ɗum ɗon o sohli on place ɗon ha julde nde feƴƴo juulali nde on ɗon immintinoye wondude Haman kanko no ministre jo firawna o kala tawɗo ko sohlinomo ha o ronki juulude ko juulago makko ngun ko yiɗa fermude fewɗon waya juuloygol ma ɗum contineji makko no jippi ton ɗon mo sohli ɗum ko ɗum ɗo haɗimo ha julde nden feƴƴi on ɗon immotoya e Ubayy ibn Khalaf o wonno tajiro Makka ɓurnoɗo jogade jawde e Makka accuɗo julde nden ko keefeero sabu nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam o woni sertigal hakkunde meɗen enen julɗo ɓen eɓe juulataɓen ko nde julde ko sennidiri neɗɗo julɗo e mo neɗɗo keefeero ko julde nden ɓe maki accuɗo nde wogila nden ñande aray o heeferɗini ɗum ɗon no naɗodiri e ko Allah subhanahu wa taala daali ɗon ka suratu tawba o wi si tawi ɓe tuubi fa in taabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ihwanukum fi din si tawi ɓe tuubi kamɓe ɓe juulatano ɓen ma kamɓe hefera ɓen ɓe tuubi ɓe watti juulude ɓe wattirte jakka jawle maɓɓe ɗen haray joni kon siɓɓe ka diine haray kon ɗum fameten ɗon si tawi ɓe jaɓali tuubude ɓe jaɓali juulude ɓe ittata zakka haray na ɓe siɓɓe mon ka diine ɗum holla tawi woni mafhumu almuwafaqa yani si ɓe juulali ɓe ittata zakka haray ɓe wona siɓɓe mon onon julɓe ɓen si ɓe wona siɓɓe mon onon julɓe ɓen holli koɓe heferaɓe wa yajibu ala alwalidi an ya'mura waladahu bisalati li sab'in haray no waɗɗi baabirawo o ka o yamira ɓiɗɗo makko o eccintinamo juulugol jongi ka o heɓi duuɓi joyi wa yadribahu ida balaga ashran yo piwmo loyru so innimo yo juulo o sali gila ka heɓi duuɓi sappo gila ka heɓi duuɓi sappo on say na yawimo tun juulu so a wi yo juulo juulali ko ya foccum gila duuɓi jeeɗɗi hakkude ɗon e sappo ko ya yamirmo jeejamo hollamo julde koko waɗɗi naɓoramo ka juulete to won siko ka suudu yeɗɗamo e salligo juula tindinamo no salligorte ha o wowta no anda julde nden haray waɗɗakimo kono ko fi o wowta so heɓi noon duuɓi sappo a wi yo juulo salike ɗo yo loyru won hakkunde mo sabu ko nelaɗo maaki wadribuhum alayha bi ashrin taray piyeɓe si ɓe acci julde nden jongi ka ɓe heɓi duuɓi sappo ɗon sennidiron hakkunde worɓe ɓen e rewɓe ɓen ka mbaldi jongi ɗon kadi jongi ka ɓe heɓi ɗon duuɓi sappo taw jaɓu ɓiɓɓe worɓe ɓen e ɓiɓɓe rewɓe waalo e daɗɗude woodi sabu nelaɗo maaki on ɗon hadis muru awladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu baynahum fil madaji yamire ɓiɓɓe momɓe juulugol jongi ka ɓe heɓi duuɓi jeeɗɗi ɗon fiyon ɓe si ɓe acci julde nden jongi ka ɓe heɓi duuɓi sappo ɗon sennidiron hakkunde worɓen e rewɓen ka mballiji jongi ka ɓe heɓi ɗon duuɓi sappo wal muslimu yusalli itirafan bi ubudiyatihi lillah haray neɗɗo julɗon koyo juulu hara kadi ko ɓirritagol yana rewgol makko Allah woni juulirde ko ya ɓirrito ko a maccuɗo Allah ko ɗum waɗi si dariɗa yankiniɗa turiɗa yankiniɗa sujjuɗa yankiniɗa hara na ya hollu townitare Allah ko ya hollu ko a maccuɗo Allah hara ko ɗum imminma juulimma wa surata shukri li rabbihi hara kadi mo dari e mbaadi wonɗo e jarnude nemaji joomo makko kana alayhi salatu wassalam yaqumu llayla hatta tatafattaru qadama فتقول له عائشة رضي الله عنها إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا كلما وندما نلا بدرسه بجولا وبجوتنا إنه درد كون جمع ها koyɗe maɓɓe ɗe yiyaɗan jiffo ha koyɗe heewa wonde ha tufo jiiƴa yal sabu fillama wonde ɓe waɗa e noon de jemman fof darɗe ɗiɗi pet hara nde ɓe salmina fayda ɓadike ka salli feññinta o andi ɗum no addande sama kalaka
haa sonna maɓɓe nen Aisha yurmaaɓe e wii ko honɗum waɗirtaa ni Allahu wi'ii ka deftere makko yaafike ma junubuuji ma ɗiɗi e sakkitiiɗi ko no tampinirtaani hoore ma nelaaɗo maa kani nen Aisha awa ko ɗo noon mi haani rewde Allah sabu o waɗa ɗiɗan ko waɗanaali gooto min kadi ko ɗo noon mi haani mo yettude mi ɓura yettooɓe mo ɓen fof a falaa kun abdan shakura naa noon ɗo mi duwa wonde maccuɗo yettoowo Allah nelaaɗo maakiti ko abdu donc haray nde ɗo julde alaa ko neɗɗo waɗata ko ɓattorde Allah subhanahu wa taala haa hewti nde ɗo julde neɗɗo yo wakkilo totta julɗe farida ɗe si ɗon feƴƴi o wakkilo kadi o ekkito julgol julɗe naafilo ɗe nelaaɗo maaki ko ɓuri moƴƴude e dewal fof si feƴƴi faridaji ɗin ko darɗe ɗiɗi ɗe goɗɗo immi jamma o juulani Allah subhanahu wa taala ko ɗe fanɗi wo ko ɗe fanɗi si tawi on ti waɗiri sabu Allah ɗum ɗon laaɓani anniya on sabu Allah subhanahu wa taala Allah yoɓay mo joddi molanandi aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الصلاة سورة للمجتمع الإسلامي الذي يدعونا الله عز وجل أن نجعله واقعا وحقيقة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وفي الصلاة يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة فليس في إسلامنا إقليمية ولا إرقية ولا طبقية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أن الإمام ومن يصلي وراءه إنما يخضعون لمنهج واحد في قراءتهم وركوعهم وسجودهم فكذا الأمة ومن يتولى أمرها إنما يخضعون لمنهج واحد من عند الله تعالى يحكم الحاكم والمحكوم معا فليس من صالح الحاكم أن يبعث بأعراض الأمة وأموالها ويظنها ملكا خالصا له ليتلن الله سبحانه وتعالى ويجاب على تدوبة أن ندير جلد كن النورا ندير جلد nde jonnay photo labaɗo nde jonnay mbaadi image labaɗo e nder jama julɓe ɓe si ɓe yi ɓe ƴoftike Allah ɓe respecti julde nde o wi Allah noon noddi en e waɗu nde julde hara ko waɗirtede no hana waɗirede noon nde wona goonga no Allah fallirde noon e meɗen tawa si fewnike en accitay kala ko jokkuno ɗen fi nde ɗo julde hollugol ko Allah subahana taala yamiri kon no ɓuri hittude ka meɗen kala hunde sabu tabiti immorde annabi on sallllahu alih w sallam kaɓe maaki ɓe maakuno isma'u wa atiu haray nane konnguɗi ko hooreɓe mon ɓon yetta on kon ɗoftoɗon ɗi kadi haysi tawi arɗo laami e dow mon on ko maccuɗo haɓasiyankeejo hoore makko no molli aynayi dukka rese haray nane ɗoftoɗon ɓe wi ali dey si haysi o lammini ɓe wi haysi laamike mana haysi wurtike laamike dow mo maccuɗo haɓasiyankeejo kana ra'sahu zabiba ma aqama fikum kitab Allah kono noon ɓe waɗi tan ko si tawi himo acci deftere Allah nden no ñiiɓe hakkunde mon ine janngede inde gollitireede si tawi o holli o haaja kay diina mo yamirde on ko Allah yamira mo hadde on ko Allah haɗa ɗon haray fala ta'atala ɗoftagol mo alana on wan noon ko goɗɗo ɗoftete ko fade mo yamirde ko Allah yamiri ko so yamiri ko lundi ko Allah yamiri ko ɗoftetake la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq haray tagaɗo ɗoftatake e yeddugol taguɗo so goɗɗo wi ya war goɗɗo wiya a ɓay ko hoore jam yomi war mum waray la hay so ɓuroyte bakkat men fof heɓay bakkat ko ɓurondiroy toon kaka nder lette na yo wiu kala boneji ɗi Allah harmini ɗin ɓay ko hoorejo ma ya waɗu waɗa la ko so yamiri ko moƴƴi o ɗofte ko ɗum waɗi Aboubacry Siddiq ɓaynaraɗo fatike ko waɗa hoore julɓe ɓen ko attiroɓe wiide ko atiu llaha atiuni ma ata'atullah fikum ɗoftelam fade miɗo ɗofti Allah e mum fa in asaytuhu fala ta'ata li aleykum yande mi yeddi Allah o haray ɗoftare waɗɗaki e moɗon ɗoftagollam waɗɗaki on haray ko ɗum waɗi so wi ɗo
ma aqama fikum kitab Allah fadahi mo gollitirde mon deftere Allah nden eɗen anndi noon fewniɓe ɓen ko honto kamɓe qur'an honto ɓe yaadi ma hayske ɓe fokkitide qur'an sakko ɓe yaadi wa fi salati ya ummu nnas aqra'u li kitabillah ka julde ɗo nelaɗo maaki yo almo yimɓe ɓen ɓurɗo ɓe anndude deftere Allah nden saɗa mo koɓe wi to jeeyi anndugol deftere Allah nden anndugol fii julde nden anndugol ko honno juulirte to honndugol ko honno si boni wattirte ta ɗum ɗo fof no naati to on tii kadi no waawi ɗigginde deftere Allah nden janngande harana ette tennagol fiyo yimɓe ɓen anndu ko honɗum woni juulude ɓe annda dakamɓe julde nden mais o maaki si tawii hiɓe fota ka janngugol deftere Allah haray ko at ɓurɗoɓe kadi faamude sunna annabiijo o si tawii ɓe fota ka janngugol annda sunnaaji annabiijo yaani ka baŋnge figu haray ko attiiɗo ɓe ferude on so attaɓe fergol ɗo fewno tawi ko fewno iweteno Makka are Madina si tawii tawi ko ɓe yaññuɓe ɓen wiwi wan hop tewno ɗo si tawi yimɓe no waɗayno paayagu ko attiɗo e maɓɓe tuubude yalta e on paayagu na yaani tuuba arta ka moƴƴere wo si woɓɓe go iwtino e ɓaawa tawtimo ko ɓeeɗa duwaɓe jullude si tawi ɓe fota ka gandal falaysa bi islamina iqlimiya wala igliya wala tabagiya haray ka nder islam affaire région ala toon affaire dambe yagal ala toon affaire catégorie yagal ala toygol ɓeeɗo ko lamɓe ɓeeɗo ko laamaɓe ɓeeɗo ko mar ɓeeɗo ko islam on kanko ñaawoje makko himo fonni ter kala neɗɗo respectuɗo on koyo teddine o mari o mara o laami o laamaaki kala bonnuɗo on koye sariya rewna e makko o coowiwo o joliwo ka l'islamu ala ɗum ko ɗum waɗi nelaaɗo ƴettayno waɗa woɓɓe hoore hara attiiɓe nadde ka islamu law mawɓe kadi no to wano aboubacry siddique waɗa umar en nelaaɗo ƴetta woɓɓe goo waɗa hoore e maɓɓe wano konungu nelaaɗo sakkiti imminde ɗakkogo e feƴƴinta ko ɓe wanno hoore konungun ko suka kecce woɓɓe wi ko duuɓi sappo ƴetti o marno woɓɓe wi ɗuɗɗiɓe ɓe wi ko duuɓi noogay wiyeteeɗo Usamata bun Zayd neno makko ko ɓaleejo habasiyankeejo woni Ummu Ayman ko korɗo yumma nelaaɗo wonno fof woni nene makko nelaaɗo ƴetti Usamata bun Zayd waɗi hoore konungu tawi wa ɓe mawɓe ɗo fof no toon ko hollugol nelaaɗo hollay woni yimɓe ɓen kal islam fayɓe ɓen e mawɓe ɓen gaynoowo haaju o ko on ɗon jonnete gollugol haaju o mo gaynata on yo iwtir ɓaawo gaynoowo on wata hollu kadi mawnitinaara e huunde ka l'islam ko ɓuronirte ko kulol Allah ngol sahabaɓe nelaaɗo ɓe janngii e nde julde wondema imamujo on wo juulooɓe ɓaawo makko ɓen wo ɓe fof maɓɓe haray ko ɓe jokki ko laawol gootol ngol ɓe yamiraangol li manhajin wahid fi qira'atin wa ruku'in wa sujudin ka jande maɓɓe o ka ruku maɓɓe ka sujudu maɓɓe o julde nde jannay ɓone to ɓe ekkito organisagol ɓe fof maɓɓe ko imamo janngi ka konko ɗon jande maɓɓe si mamo ñoƴƴi koppi ɓe fof ɓe ñoƴƴa koppi to sujjiɓe fof ɓe sujji fa kadal ummatu wa man yatawalla amraha innama yahda'una li manhajin wahid wano noon kadi awa ɗeɗo mofte lamɓe ɓen wo laamaɓe ɓen wo haray na laawol laamɗo jokkete wona laawol laamaɓe fof koɓe hawtuɓe jokka laawol Allah ngol o wallini ngol yahkumu lhakimu wal mahkumu ma'an laawol Allah ngol hara ko ngol ñaawata hoorejo on wo laamaɗo on wo ɓe fof laawol Allah ngol ñaawida ɓe nde wotere wa laysa min salihi lhakim an yab'asa bi aradi l umma wa amwalaha haray laataaki no jeeya e moƴƴere hoorejo nde o immanto teddule ɓe o laami ɓen o ñaama teddule maɓɓe ɗen o ñaama jawle maɓɓe ɗen o weddora ɗum o sikka ɗum ko jeeyateeri makko ko hertora ɗum makko so waɗi ɗum hara waɗi hunde mawnde sabu somo laami milliard yimɓe somo laami million yimɓe kanko e ɓen ɗon fof ara mo mari ɗi ñaawidugol e maɓɓe fof maɓɓe yawmal qiyama wanno haray ko haqqeji maɓɓe ɓe fof o woni ñaamidude nde wotere ibadallah fa hada amiru lmuminin umar ibn al-khattab radiallahu anhu وقد جاءته تجارة من اليمن تحمل الأقمشة فأعطى كل واحد قطعة فلما صعد أمير المؤمنين المنبر بدت عليه قطعتان فلما قال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قام إليه أعرابي وقال لا سمع ولا طاعة قال ولما قال أعطيت كل واحد منا قطعة وعليك قطعتان فنادى عمر رضي الله عنه في المسجد أين ولدي عبد الله فقام وقال لبيك يا أبتي قال أوليست الثانية لك وقد أهديتها لي
فقال ولده بلى فقال الأعرابي الآن نسمع ونطيع وي سيدي مودum walla tawi lanɗo duwaka heerorde piiji ɗin o waalo e hoore mum Umar boni Khattab fewno wonno hoore julɓe fof o danno huɗuɓode ka gangunal ɓe coñci ɓe ittana Yaman mo senniti ɗin coñci fuu jonni mo kala coñcol gootol ɓawo ƴeewi kawre gangunal tawi kanko mo watti ɗiɗi o yami ko wowi yamirde ko wonde yoɓe nanamɓe kamɓe hooreɓe ɓen ɓe ɗofto goɗɗo immiɗon ki tan iwɗo ka Pulawa iwɗo ka dowriri arabu dowriyankejo o wi men nanantama men ɗoftata koma taw Omar naari nangue o sokon ono bonineedi siko lamɓe joni ɓe fuɗɗike wadde ɗo yewtere a ari timo a wi men waɗantama ɗum ɗon ko innata gardi o nangue mo taw sokon koko feetul Umar wi an nangue mo wi ali waɗe fo goto kadi immanaki Umar landimo ko fi hon ɗum faala ande sababe o kon ɗum wirɗa nanantalan a ɗoftatako o wi menen ɗo fof mo kala mi heeɓi coñcol gotol e ɗi coñci arɗi an a ƴawi ka gangunal ɗa watti ɗiɗi ko honno min nandiranayma men ɗoftoma Umar yiɗi ɓanginande yimɓe ɓen ko honɗum woni sababe on kanko mo watti ɗiɗi o noddi ɓiɗɗo makko Abdoullahi ibn Umar ka nder juulirde o wi honto ɓiɗɗo an on Abdoullahi ibn Umar ɓiɗɗo makko immi wi labbayka yabati mino tigama o wi ngol ɗiɗaɓol ɗo wona an jeyngol na a neldalngol na mi okku na coñcol ma ngol mi jonnoɗa ngol wiɗa o kilan nelduɗami ngol ɓiɗɗo makko wi ko noon woniri baba ko min nelduma ngol on sati dowre yankejo wi awa joni men nanayi men ɗofto ma ko noon joni men heɗo fi coñci ɗiɗi ko on ɗum sikkuɗa jooɗiɓe ka laamu ñande jooɗi ka hoɗi ɗon hari goudron ala ɓe adde bilje ɓe ɓurta ɓe waɗa goudron ha ka maɓɓe ɓe heddi ɓe fof heddo ka goudron ala ka maɓɓe ari kuulan ala ɓe déplacé a fiilji ka linji ka kupata toon ha ka suudu maɓɓe kamɓe mankirtake courant ɓe naade ndiyam ɓe mankirtake fiuji fof no timmi ka maɓɓe jamamo ɓe laami on no sawade ɓe kaɓe ari wonon ɓeyna koɓe nanane koɓe ɗoftan fi on ɗum si ɓe yawama haray ko kamɓe woni nene muɗum haray enen jaɓen tun waɗude ko waɗɗi en kon ko hedditi kon jeɓe meɗen ɗen suwaɓe jonnita en ɗe aduna ɗo sina ɗum ɓe jonnitoya en ɗe ñande ɓe sikkano ɓe jonnitayi wallahi la ilaha illa ɗum yaltirtani ñawowo laahira o ko Allah subhanahu wa taala ko nunɗuɗo ko fewndo ɓeeɗo wanno on saati jama wuure hoore jam wanno ko lamɓe sugu ɓe woduno hay goɗɗo hulano haqqe mum no ñaama haray wo sabaɓe ne ɓe janggi kadi nde ɗo julde wondema julde nden si nde darnama haray jaka juulatake ɗon sina julde farilla nden ko noon nelaɗo sallah sallam janniɓe na yonti jokku julde naafilo ha julde farilla nde fuutoma sa fuɗɗi keɗo naafude julde farilla nde darnama accitu wan noon ko a ewi e ka hittiɗon a ari ka ɓuuri hittude ella wala ka faala calmirama yoɓa darɗiɗe fuɗɗinoɗa ɗe si tawi hara heɓɓi darde a woɗɗini nde a ɗimmerne en timmintino yawnoɗa ko noon ko noon nelaɗo janniriɓe sallallahu alih w sallam nelaɗo holliɓe kadi gane julde wondema julde ɓen ko yoɓe jogodir ɓe saffinoɓe hiɓɓodira na yalka juulirde juldugol e jama on holla an ayiɗa ɓadodirde e goto ɓadiɗo ma waɗa pottito ɓadiɗo ma waɗa pottito wona noon nelaɗo ma kanaynoɓe aqimu sufufa darne saffeji ɗin fewnon ɗi wa hadu bayna manakib ɓeyna feppini hakkude balaje ɗe warena riwaji o ɓe nelaɗo magno lekku ko ɓe heɓɓirayno balaje ɗe ɓe dara si feppi hakke ko ɓe inno e saffeji ɗin feewu ɓeyna wa suddul halal udde jolɗe ɗen fof ɓatta daro pasoɗa goɗɗo no wawno natde ɗon pasoɗa ron goɗɗo ron ka natude sa waɗu ɗum wala tadaw cheytan li cheytani makanan baynahum nelaɗo yamirayno ɓe wiwata ɓe acca cheytane place hakkude maɓɓe par ce que kala ka jolku woni neɗɗo on accali goɗɗo naati uddi ɗon ko cheytane hum woni arde daro ɗon ko miijine ka ɓernde ma ha yalta julde nde few ronka ande ko darde honde wona ronka andude hay ko cotta hongol imamu julniri sawa sa miijitike julde nde ko feƴƴi ko fof anda fiyon ɗum cheytaneji no takkoma yaɗo ma kayno hiɓɓidire balaje ɗen uddon jolɗe ɗen goto ɓe yo newano junngo siɗɗo mum on manamo daruɗa o si ari yeeso seeɗa ta mawnintinargol yeeso so wonduɗa o wii dirtu ɓaawo seeɗa wata mawnintino dirtugol ɓaawo seeɗa fiyo sappangol feewu
بما كانوا لا تذروا فرجات للشيطان وتوجه الشيطان جلد كسفه جمو ومن وصل صفا وصله الله وما كانوا كلا تكو صفه mana yonde waɗi ka sappowol immoɗa ka ɓaawojo ara tokka sappolngol fiyongol uddu naɗo ma kayno kala tokkuɗo sappolngol Allah jokkoto e makko kala taƴuɗo sappowol Allah taƴay fi makko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا طيبا وسعدنا صالحا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا أمورنا كلها لا إله إلا أنت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرض رب العرش الكريم اللهم ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن يهتدي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن يهتدي اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين